kitabu 15 al adkar no yewta en fi waɗugol adkar jantagol inde Allah nden babu 244 kariyadu salihina darsu en no yewta en fadulu dicre ɓural koni kon e jantagol inde Allah wal hatti alayhi e yamirgol yimɓe ɓen lerɗina ɓe ko wiyete kon e jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala. qala Allahu ta'ala Allah daali wala dicrullahi akbaru kala ko yiɗa hiɓe gera hiɓe waɗa hiɓe huwa ko jantagol inde Allah nden ɓuri ɗum janɗude ko ɗum ɓuri ɗum mawnude yalla arsuko en jantagol inde Allah o gal taala Allah dal noko fadkuruni jante inde ande adkurukum o gal taala wadkuru janto rabbaka inde joomma nden fi nafsika tadarru an ka yankinagol wa khifatan e ka kulol wa dunal jahri ko alda e feññingol towde yimɓe ɓen nanama ɓe yiya min al qawli immorde konngol bil ghuduwi wal asali wala takun min al ghafilin wa qala taala wadkurullaha jante inde lane kafiran moƴƴanani la'allakum tuflihun wa qala taala inna almuslimina walmuslimati ila qawlihi taala haka dalal makka wadhakirina allaha kafiran eɓen jantotoɓe Allah moƴƴa wadhakirati addallahu lahum wa Allah marani ɓen ɗo maghfiratan wa ajran azima wa qala taala ya ayuha alladina amanu dhkurullaha dhikran kasira wa sabbihuhu bukratan wa asila wal ayatu ayaji ɗen fil babi addeteɗe ɗen e ngal dambugal ko yewtata fi adkar kasiratun hiɗe ɗuuɗi malumatun kono kadi ɗe fof ko ɗe andaɗe ka alqur'ana ko si en jaɓima sen gollitiri wa nabi hurairata radiallahu anhu qala wi qala rasulullah sa sallam nelaɗo maki kalimatani kongoɗi ɗiɗi hafifatani ko hayfuɗi alal lisani e hoore ɗengal ngal taqilatani kono ko teddayɗi tedduɗi fil misani ka pesirɗe ñande dangal habibatani ko ɗi yiɗaɗi kadi ila rahmani ka Allah subhanahu wa ta'ala nokkugo tamli anima bayna samawati wal ardi hiɗi hebbinayi kadi hakkude leydi e kam ko woni ɗi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al-azim ɗum ɗo no foygiti e ɗengal ka mawti hadise ne laaɗon ko gonga ko ni kadi teddiroyta kasi keeli muttafaqun alayhi wano ƴettama aba hurairata radiallahu anhu qala o maki qala rasulullah sallam ne laaɗo Allah o maki la ana ɓoola min wallahi ko ndemi innata subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya min ko ɗum ɓuranila ko ɗum mi ɓuri yiɗude mimma talata alayhi shams didenda nangal piiji ɗi nange ngay woni fuɗude ƴellito e hoore mum ɓe mana ɗum ɗo no ɓuranilan otowal ɗum ɗo no ɓuranilan laamu ɗum ɗo no ɓuranilan magasin ɓe mana ko ɗum feeri rawahu muslim wa anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ne laaɗo make man qala kala wi'uɗo la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadir fi yawmin e nder ñallal gotal o wola ɗum mi'ata marrate laabi temedere wo kanat lahu latantomo adulu ashara riqabin embere maccuɓe sappo ko goɗɗo rinɗini embere so goɗɗo rinɗini maccuɓe sappo baraji ko heɓata kon woluɗo ɗum na laabi temedere heɓay ɗum wa kotirwa lahu windanemo kadi mi'atu hasanatin moƴƴi temedere womo heyta anhu montanemo kadi mi'atu sayyi'atin bonɗi temedere wa kanat lahu latanomo kadi hirzan o wona e hoggo o wona e hiwande renande daɗirde mina cheytan immode cheytanuji ɗin kadi yawmahu ñallal makko ngal fof dalika ngal o woli ɗum hatta yumsiya ha o niɓɓa walam yaati ahadun addata hay goto kadi bi afdala ɓuri moƴƴude mimma jaabi ko addi kon illa rajulun sona ko gorko amila aksara min wowluɗo ɗum ɗo ɓuri kanko ko o wowli kon anda so famike hiɗe jooɗi ɗi konngoɗi fof no waali wowla gokkun golla gokkun heɓa dolle dolle baraji en tefa ellandaki ko piirugol wartidirgol ɗo e angola yo angola hewto e ma maaye ko woni ko newi e ɗin ɗiɗi wohi ɗen wakkili yo laamu heɓo ma maaye ko newi e ɗin ɗiɗi wohi ɗen wakkili ayi wa qala ne laaɗo make man qala kala wiɗo subhanallahi wa bihamdihi fi yawmin e nder ñallal mi'ata marrati laabi temedere huppato yaafete khatayahu bakkatuji makko ɗin fop wa in kanat hay siɗi laatike misla zabadel bahar hiɗi fota e ngufo baharu on ɗuɗude hala ko noon ɗi fotata ɗi yaafete a hiɗa jooɗude e bakkatuji maɗa ɗi e wolugol ɗiɗo konngol hiɗa acci ɗum ɗon muttafaqun alayhi an abi ayyub al ansari radiyallahu anhu ani nabi sallallahu alaihi wasallam qala o maki nelaɗo make man qala kala wiɗo la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadir ashara marrati laabi sappo kana o wa'ay kaman a'taqa wa orrinɗiɗo arba'ata anfusin wonkiji nayyi maccuɓe nayo har kadi na maccuɓe ɓe maccuɓe min walade ismaila immorde ɓiɓɓe annabi ismaila woluɗo ɗum ɗa laabi temedere muttafaqun alayhi wan abi dharri radiallahu qala li wi'ani ila rasulullah sallallahu sallam ala ukbiruka a accatami humpite mbi ahabbil kalam ko ɓuura yiɗede konnguɗi ɗin fop kala ko udditata hunduko ma kon wola ko ɓuura yiɗede ilallahi ka Allah o wi mi acce
إن أحب الكلام إلى الله أندي كبرى إليك الله فك سبحان الله وبحمده رواه مسلم. ونبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور لا بل بمعنى سلي إلا أنت نقول إتقول فيها إتلي سودي إيجو سابول كم فوها وتمرأي الطهور شطر الإيمان قلون فكر إيمان والحمد لله بيقول الحمد لله تملأ هبنا الميزان كيسير لدي وسبحان الله والحمد لله دين يوم إدي تملأ آنك بهبنا أو تملأ ما بهبنا ما بين السماوات والأرض كن حق لله كم رواه مسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاء عربيا كي يرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وإن لا تعلمني عندنا كلاما كونغو دي أقوله دمي وولا تتوالى بيلتنتلا قال لا ما تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال فهؤلاء لربي ديكم غري دو سمي ولي هرايكو الله جيدي بمعنى بمانتم فمالي هرايكون وداني لا قال لا ماكي قل وي كدي الله مغفر لي وارحمني واهدني وارزقني الله يا فلا sa ya fama ko anje Allah yurmela sa yurmama ko anje Allah fewna sa fewi pewangal ko anje Allah arsika sa arsika maka Allah jawdi ko hebda ko anje rawah muslim. Enen kadi yo yen be do foko be landi kon ko enen landana wota karamo ko be wakkilo winda de lande e jaabe fiitun yo en humpito Allah del tawbe go kadi be darobe jangana en dum kadi be sakitana en be naba tampere mola nande e ngongre e sonja mola na dum hewta en tawa nafa ala ko ɗum gerana yanga ha hewti tawi en he watten yiili. wa an sawbana ƴettama e sawbana radiallahu anhu qala wi kana laatiki rasulallah ene laaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam wone laaɗo laatiki si idan sorafa si ɓe woncitike min solatihi e julde maɓɓe nden istahfara salasan ɓe maka astahfirullah laabi tati si ɓe salmini wa qala ɓe watta ɗon allahuma anta salamu minka salam tabarakta ya dal jalali wal ikram ɓe watta ɗum ɗon ɗon kadi qila wi'a wi'ama li awzi'ini fi kanko Allah yo olongina wa huwa ahadu ruwatil hadis wo ɗum ɗon ko goto e filleji hadise go kayfa al istighfar ko non istighfar ala ne laaɗo ma kitab ɓuri ko yaɓe astaghfirullah rawahu muslim. wa anil mughirata yettama e mughirata bun shu'ba radiyallahu anhu anna rasulallah nde laaɗo sallah sallam kana ɓe laatike ida faraha si ɓe gayni min as-salati e juul gongol wa sallama ɓe salmini few qala ɓe maka la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir allahumma la mani lima atayta Allah ala ɗawowo kala mo okkorɗa ko ɗum ɗum firanɗen ɗum ɗo ko ɓa hiɗen tañƴini ɗum ɗo no satti ɗum ɗa fof kon ɗum hadde firen ɗum ɗon fof hiɗen andi firo muɗum awa kadi hay sen anda firo mum wona firo mum ngo woni important ɗum ɗo ko alkar ni ko wulugol ɗiɗo ko ngoli ko non important ko ɗon hadde firen kono mi accoya numéro téléphone ji ɗin ka batte ka fende darso ka akhiru darso wonande kala kadi haton jinɗo firanede be mana allahumma ya allah lamani ya ala ɗawowo lima atayta kala mo okkorɗa wala mo uti ala okkoro kadi lima mana ata ummo ɗawɗa ɗulle ko gonga ka yo allah okkor en si allah okkori en haray ala ɗawowo en yo allah jannu en si allah janni en fewni en haray ala majjinowo en yo allah lammin en haray ala followo en wala yan fawna fatata aljadde jomiraɗo mangu min ka maɗa aljaddu woni mangu e teddugal muttafaqun alayhi. ene hiɗen juuɗude e ɗi adkar ji ɗum fof sa yi goɗɗo e meɗen no salmini ɗo salmina e tu waɗa ruf immo uppo kadi e haalaji aduna yankude ɓolugol ɗi konguɗi ɗo fof batte salminago hino waali. won abdoullahi ibne zoubayr radiallahu anhuma annono kanko kana o laatike ɓolu himo wiyayno dubura kullu salatin batte kala julde farilla nane dey batte kala julde farilla hina yusallimu tumande o salmina o wattayno so salmini few la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la hawla wala quwwata illa billah la ilaha illallah wala na'budu min rewata illa iyyahu so wona kanko Allah lahu ni'matu ko kanko nema wodani wa lahul fadlu kanko ɓural wodani wa lahu sana'u alhasanu kanko mantore moƴƴere wodani la ilaha illallah mukhlisina lahu ddin walaw kariha alkafirun ɗum ɗo sakko wago to farilla so salmini o wowlay ɗum ɓe noon ko aljanna faala an kadi hiɗa wi ko aljanna faalaɗa ammo yii hiɗa waɗa adkar ji ɗi hay o astahfirullah e capantate e tati e subhanallah capantate e alhamdulillah capantate e tati e subhanallah e alhamdulillah allah ko bar ɗum ɓe capantate e tati hay mo yii hiɗa waɗa ɗum haray kolli ɗi no moño mañanno a innayi
segonduji montorma centime on tode ko fere no to ko ya siko jikiri wongol ayay ton hibe tournangol hara toni din no ombi fanki buda ya zikaro wona mijo ko mijete ka nder bernde ko be wowlire toni din e denganga ko be hunduko wada mo fema an awi astaghfirullah hara hunduko memminaki an awi subhanallahi toni wadale mo fema an awi allahu akbar bengal me mali dakkudi toni di memondirale ka akbar bar ɗum ko ɗaynitagol musidɓe yiyaati jikri wongol no tourna ɗum tu ma ya kulliri no moño mañannutu ɗum kadi ko haa ɓe salmodira e goɗɗo si ɓe salmodiri e goɗɗo ɗum kadi ɓe jittika ka subhanallahi ɓe wonno kaka ka alhamdulillahi wonno ɓe alama paade wori hay fuɗɗitagol bere fuɗɗitoto ɓen kadi koyno fuɗɗitade ka fuɗɗiti wo hara yejjiti ko honto hattuno yo enen hiɗen ɗaynitade dey enen hiɗe raɓɓinɗini dey mo wi'i wolay ko wonduɗen kon fo en wi'ay o hoyni en o yawike en ɗulle tode raɓɓinɗino ɗen ɗon hatten ɗon ɓa hiɗen andi ko rondi ɗen kon o mi wowli mi wowla hiɗen andidiri ko kula miji wo bare no andi may qala ibnu zubair wa kana lati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihinna himo wi'irayno allahu akbar kullu salatin maktubatin batta kala waɓutu farilla rawahu muslim wa nabi hurairata ƴettama aba hurairata radiallahu anhu anna fogara al muhajirina wonde no wasuɗuɓe ɓen kafiruɓe ataw ɓe arno rasulullahi kana laɗo sa sallam fogalo ɓe nene laaɗo dahaba ahlu dusur yimɓe jomiraɓe jawle ɓe lannina ɓude bi darajati baraji ɓurdalji al ula towɗi ɗin wonna imi e nemaji almo ƴeni ñimoɗi ɗin nelaɗo make fi honɗum ɓenni yusalluna ɓe juulay kama no sallino min juulirta noon min moɓa baraji min fota oya sumuna ɓe hoora kama na sumuno min horirta min fota wala hom kono kamɓe no woɗani fadulum ɓural min am walin immorde jawle ko allah hokkiɓe kon yahujjuna ɓe hajjay wa yatamiruna ɓe waɗay umra wa jahidun ɓe haɓay jihadi wa tasaddaquna ɓe ittay sadaka minen ɗiɗo nayi kala min waɗataɗi ɗay min mara jawdi andi ɓe ɓuurimen andi ɓe no mari hakkil ka kamɓe koɓe yurnorto ko abdoullahi kala ɓuriɓe naafi bay abdoullahi kala darniɗa no mari otoɗa no mari ɓeyguli no mari ɓiɓɓe kamɓe na ɗon ɓe yurnorta ko abdoullahi kala ɓuriri ɓe jaka kamɓe koɓe darirta ko abdoullahi kala ɓuriri ɓe koko abdoullahi kala juuli eko o jangi eko o janni eko o hoori kamɓe ko ɗon ɓe taskorta andi ɓeɗo haqqille maɓɓe ɗe hino hisi faqala nelaɗo jaabi ala o allimukum on accatami janna onon kadi shay'an goɗɗum tudurakuna bihi on hewtitoray ɗum man sabagakum kala accunoɗo on kala aditinoɗo on wa tasbi'una bihi on adoray ɗum ɗon kadi man mbaɗa kon kala wontirnoɗo ɓaamo mo hewtitaki on wala yakunu wonata ahadun hay e goto afdala min ko ɓurɗo moƴƴude illa man sona sona on huuɗo misla ma sona tum sifa konko huuɗon kalɓeni bala amin weltori min acca yetoɗamen ya rasulallah wuulu ko ɗum addi men ɗala nelaɗo make tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna ko yon wi subhanallahi walhamdulillahi allahu akbar halfa kulli salatin batte kala wagoto salasan wa salasina ɗum mbewi on capantati e tati qala abou salihu rawi filliɗo hadis on wi an abi hurairata ko ƴetta aba hurayra lamma su'ila tumande nelaɗo landano an kayfiyati dhikrihinna ga e jantagol majji qala imaki yaqulu koye on tigini subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar hatta yakuna ha laato min hunna e majji kullihinna ɗi tati kala salasan wa salasin limana awalegoy wo ko yawi subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar ha timma 33 woɓɓe goyni o ko yawi subhanallahi on tun ha timma 33 ɗum ɗa ha timma 33 kono andi fof ko gotum kono ko ya détail ko ɗum ɗon ɓuuri muttafaqun alayh ko ɗum mi abdoullahi kala mi suɓanima wa zada muslim ɓeydi fi rewati e filla e makko faraja fogara'ul muhajirin ɓeɗo wasuɗo ɓe muhajirinaɓe ɓe rutti ila rasulillahi kan nelaɗo fagal ɓe nelaɗo sami a ihwanuna ahlul amwal musidɓe amen jomiraɓe jawle ɓe nani bima falna komin huwi kon fa faalu mislo kamɓe kadi ɓe huwi wallu men kadi ko honɗum min huwata kadi komin ɓurdirta ɓe fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke aɗon noon mi wawana on ɓuri ɗum dalika fadlullahi yutihi man yasha ɗum ɗon ko ɓural ngal Allah okki noon on mo yiɗi ayi musidɓe julɓe wallahi mo ɓurima gandal ma mo ɓurima jawdi tawi ko faamuɗo no yirɗa noon himo ɓurirma moƴƴere ka aduna ɗo ko noon kadi o ɓurira e ma kalaar ko ɗum waɗi labudda wakkilo ɗen jangge wakkilo ɗen kadi ɗaɓɓen jawdi moƴƴa addusuru ko wiyete jomiraɓe jawle ay jam'u dasirin ko jam'u jawle bi fatihi dali wa iskani sa'i almusallasa wa hoɗum almalul kasir ko jawdi ɗuɗundi wanu ƴettama makko rasulillahi ko ƴettane laaɗo sallallahu alaihi wasallam
قال من سبح الله كلا سبحان الله في دبر كل صلاة بات كلا وقت فريلا 33 وحمد الله ويتي الله 33 وكبر الله ويا الله أكبر 33 فتلك 99 دون دوني 99 99 وقال وي تمام المئة من تامدر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير كلا وقت دون دو بات كلا وقت فريلا غفرت يا فتى خطايا بكات يمكن فو مسيب جلب فإن كانت هذه لاتك مثل زبد البحر هي فتا ngo fo bahar on rawahu muslim an hida jodo di welo weloji do fop e di ngaloji do fop hunde na faama fayda min simi faami kala bakkat mo hewtido da e modon ka Allah haray atewi si a wakkili no jabuda Allah ya foto makadna ga ko dum mi yido ko rabbi konno wallahu a'la wa alam haray waden do posu yilto de rewteten dum do o adkar mi do felliti mi hebay appel jibuye fi do hara hino numéro téléphone di 628 60 5309 même numéro cell comme même numéro intercell même numéro sotelgi wallahu a'la